Ialehkai La Liga peringkat Real Betis Persia ke Alaves. Apa pai syakri ke Ialehkai ke Real Betis kalau khurga nam job. Hadin makalala berpelim ke Alaves dah shigol lanat. Baria kena shigol dengan Real Betis la yoban Thep. Haga menit ke bakat riu. Lengbau Lo Celso. Haga Ialehkai League 1 ha peringkat PSG Persia ke Angers. Haga kena Ialehkai ke PSG kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelim ke Angers dah shigol lanat. Baria kena shigol dengan PSG la yoban Thep haga menit ke basan peu. Lengbau Fabian Ruiz. Haga Ialehkai Bundesliga peringkat Bayern Munich Persia ke RB Leipzig. Apa pai syakri ke Ialehkai ke Bayern Munich kalau khurga nam job. Hadin bagalala ban pelim ke RB Leipzig hadu riu lanat. Ban haga ke Ialehkai Harry Kane ulio ban Thep hat-trick. Kata ulio ban Thep haga menit ban riu peu sau dan riu peu nyau bat nyau peu nyau. Kat bau Olias ulio ban Thep argol bat udias ulio ban Thep shigol Nabynta ke Bayern Munich. Haga Ialehkai Premier League peringkat West Ham Persia ke Chelsea. Haga ke Ialehkai ke Chelsea kalau khurga nam job ban nengkong jong Nabynta ke Samoy. Hadin bagalala ban pelim ke West Ham hadu san la kawai. Haga Ialehkai Africa Nation Championship quarter final ha peringkat Tanzania Persia ke Morocco. Haga ke Ialehkai ke Morocco kalau khurga nam job haga bagalala ban pelim ke Tanzania dah shikul lanat. Haga Ialehkai South Under 17 Women Championship ha peringkat India Persia ke Bangladesh. Apa pai syakri ke Ialehkai ki Ialehkai jong kari India kila khurga nam job. Hadin bagalala ban pelim ke Ialehkai jong kari Bangladesh da ar lanot. Baria gini ke ar gol jong ka India la yo ban Thep nengkong lengba ka Piers Fernandes haga menit ke bakat sau. Baria ka gol ka ba ar yo ban Thep lengba ka Ialehkai nari Khasi ka Bonifilia Shulai haga menit ke ban nyau penriu. Dangerous, and that is another goal here for the Blue Tigresses. And that was one good finish there by the incoming player, Bonifilia Shulai. He's been given the captain's armband. She does justice to it.